President NTPP, number 8 ex-parliamentarian. Funerals conduct kora ama chairperson aruyate ama pai tingelaga families arukiman tai friends well wishers kiman ayase sab tinaga nimde ama thanks to diase achi morning moi bhabana nai ama pai tingedo bima se bibi hunanai kintu suddenly ama MLA advisor tingang bra tinega huni ase le kro bra kiba hoegena pasodi moibi hospital jaigala ne tadi inquiry gurina kiniga hoise tadi 4 years junior to me around ama huru phai nisna walking de thaga time bra tinega thagise aru taikan pasodi kohima de jaigana eto kam kori tinega thagise আমার কন্যাক শুক্রা খান আমার জুনিয়র খান মাজতে তাই তিনজন বিয়ে যাই যাইছে আমার ঘর বেশি জুনিয়র খান আছে আমার গান বেশি কথা কবলে মন কথা নাই তাই আমার নিমিত্তে তাই কিমান পার মই ইলেকশনতে যাই তাই কহিমাতে কাম কৰি থাকিলে আহে কিনা আমাৰ নিমিত্তে কাম কৰে বস্তি de kam kori tenaga ais tenaga do kali posong tak ama tujuan do very closely dai kiba dola pasode ara pasode 2018 de moi ama party de advisors appoint kori gana party te bi tenaga kori ase dai laga biodata sab koi dise moi repeat no koribo itu moi kobor mol thagaro tai do straightforward hardworking aro taikar cabinet to holibi kiba meeting to holibi tai koi nokori ka ki to ase tai sita siti koi taga amanu ekta ase itu nimete amar konyak youngster konyak amar bisida khan machote tinega thaga ekta aji hara jodo mon beshi to pai moi aji akre aro tai pajagan kiman jingi bra rakhi de jaise takan de moi kobole do bible de koanisa there is a time for everything there is a time for a season one day yade kiman amakana say we have to go who will go first who will go late that is the difference it is in the hands of God so boy একটা মতা একটা পাপা একটা গ্র্যান্ডফাদার মরি যাওয়াটো হলে মোৰ দুখ কিন্তু কনসোলেশন নিমিত্তে মই আপোনাৰ খানকে ক'বলৈ মন থাকাটো you take that there is a time for everything there is a season for everything that pra consolation to থাকি না এইটো এতিয়া কিমান গ্ৰান্ডচিল্ড্ৰেন আছে কিমান পাজাখান তাত সি দেখান কিনেকা ভাল হৈ যাব এইটো হি কৰি ভাল হ'ব বুলি আমাৰ কথা এটা দেহে কৈছে থেংক ইউ Respected chairperson of this funeral program, respected brave family members, and all the mourners. Our life is full of journey with lots of challenges. Indonesia Naji, Sir MC Kongyak, Aman Charigana Jai. India Dalaga biography, Purani, Aman Hunani Sana, Dalaga achievement,
Talaga activities. Bishi unise so amakan dialogue do. He was a great reformer, not only the ex-parliamentarian, ex-lawmakers. He was a great statesman. Kaya na talaga kisa hunyasa. Yadi aji ex-parliamentarian senior kan pralo kana bisya se olebi achanak iniga mora nimidi so bhaivole parana ito nimidi on behalf of President and office bearers namdi Nagalandi kiman ex-parliamentarian ase sobra ito condolence message diase. Yadi ex-kan bisya se morabi bishi more ise aro present 60 members ase. Olive Taido, he was one of the very fortunate politicians. That term Dobra term Olaise MLA Ekrabi Takana. In different department capacity, parliamentary secretary, minister gana, Talaga term do organize. Idobra Taido Bishi fortunate Kobal Pal Taka, Aro Dai. Hosa koi kana thaka nimidi. Dai laga intention thinking do bishi thaka nimidi dai chance jisobra dise kana amakan janias. Ito nimidi aji dai amakan chari kana jai jalebi. Especially our dear Gongyak community, particularly Wakcheng citizens and their family. Aji Dai laga dead body yadi charigana, rakigana makan. Dai laga achievement, activities, hal kam kora, kotha kora nisana. Dai laga legacy, dai laga vision, dai laga plan. Ki thagi se ito for the sake of our Naka people. Ito legacy do. Aro dai nisana, hosa koi gana, Naka let korigana chabole ito. Time Muri Jalebi, Mundi Rakibi Koyada, Itobe on behalf of ex-parliamentarian, ex-lawmaker, Ito Ebel Koreazi. Ito nimede, Yadi Amakan, Khali family, Bosi, community Noegana, Baki Manokan, especially Naga leaders, Naga politicians, Naga social activists. Ito Tai Nisana Amakan be. Amakan laga chori do, amakan namorodak thagibo, olebi till our last breath. Naga nimidi, generation nimidi, tai nisana palkam, korigana amakan be thagibo le, kosus koribo korigana, on behalf of ex-parliamentarian Namdi Iman Khatabra me kotha janai diase. Thank you so much. Umenok Kuima. In law